Lep pozdrav. Danes se bomo pogovarjali o zelo zanimivi zadevi, in sicer o organizirani hipokriziji. Wow. Hipokrizija je eno najslabših čustev. Besedo hipokrizija bi lahko prevedli kar v hinavščino, licemerstvo ali dvoličnost. Mislim, da vsi veste, kaj beseda hinavščina pomeni. Ali pa tudi ne. No, povejmo čisto po domače. To je vedenje ali govorjenje koga, ki se kaže poštenega, dobrega, odgovornega, zglednega, uglednega, ulikanega, častnega, vernega, moralnega, etičnega. Čeprav v resnici ta človek sploh ni tak. Vtipkal sem v Google še dodatne poizvedbe v zvezi z hipokrizijo in sem naletel na sledeče rezultate. To so rezultati, ki jih vidite na zaslonu za hipokrita. Hipokrizija ima pa še dodatne sinonime. In sicer, če vam jih naštejem, po moje tudi verjetno boste mogli. In sicer pomeni, kot smo že rekli, hinavščino. Potem pomeni perverzijo, demagogijo, aroganco, lopovščino, dvoličnost, sprevrženost, ignoranco, politično nekorektnost, zablodo, pokvarjenost, nebulozo, bedastočo, zaslepljenost, izmišljotino, zaroto, če želite teorijo zarote, bebavost, izprijenost, perfidnost, samohvalo, patetičnost, podlost, pogoltnost, floskulo, hinavščino, treperije, barbije, zlaganost, intrige, blasfemije, lumparije, provokacije, sprijenost, hudobije, žlehnobe, šlamparija, nadutost, šlamastika in še bi lahko naštevali. Vse to je hipokrizija kot pojem. Dovtipe oziroma sinonime za hipokrita pa ste si verjetno že sami prebrali na zaslonu. Zdaj, hinavščina, licemerstvo, dvoličnost se plazi med nami. Na nek način drugim očitamo vse sorte napak, na sebi pa jih ne vidimo. Drugi ljudi obtožujemo, da nekaj počnejo in kažemo s prstom na njih, hkrati pa naredimo sami nekaj enakega ali podobnega. Vsak od nas se je zagotovo kdaj obnašal dvolično, double face, z masko na obrazu. Ljudje smo šibki v svojih moralnih vrednotah in vrline se pokažejo, kdaj, ko se počutimo varne, sprejete in nas nič ne ogroža. Vrline prav tako imamo vsi, le delati je treba na tem, da jih kultiviramo, da jih zalivamo, gojimo in tudi izrazimo takrat, ko je treba. Predlagam, da poslušamo 3 primere, iz katerih veje očitno licemerstvo, iz katerih vejejo laži in totalna hipokrizija. Govornik na naslednji prosojnici je bil naprošen, da novinarjem predstavi lastne izkušnje kot nekdanji šef izobraževalnega kriznega štaba Komisije za gripo v Belgiji. Prosim, pozorno ga poslušajte, kako se načrtno ustvarja organizirano državno hipokrizijo, kako se zavaja tudi tiste poštene medije, ki vladi morda zares verjamejo s pomočjo informacij, ki zavajajo državljane. I was asked to tell you about experiences being the crisis manager, the flu commissioner for Belgium and highlighting the communication aspects there. And then you have one opportunity to do it right. I mean, day one is so important. In day one, you start your communication with the press, with the people, and you have to do it right. I mean, you have to go for one voice, one message. In Belgium, they chose to appoint a non-politician to do that.
I mean, I have no party affiliations, and that makes things a little bit, at that time at least, a little bit easier, because you're not attacked politically, majority, minority. That doesn't come into play, and that was a huge advantage. The second advantage is that you can play in Brussels the complete naive guy and get a lot more done than you would otherwise be able to do. You have to be omnipresent that first day or the first days, so that you attract the media attention. You make an agreement with them that you will tell them all, and if they call, you will pick up the phone. When you do that, then you can profit from these early days to get complete carpet coverage of the field, and they're not going to search for alternative voices there. And if you do that, that makes things a lot easier. And then you have to say, okay, well, we will have H1N1 deaths. Of course, that would be unavoidable. I used there Sir Donaldson's quote, where he said that in the UK, by the peak of the epidemic, 40 people would die per day at the end of the summer. So 62 at that time million people in UK, 40 deaths a day. I worked it out for Belgium. That would be 7 deaths a day at the peak of the epidemic. I used that in the media. 7 Belgian flu deaths per day at the peak of the epidemic would be realistic. That is true in every year, even interpandemically. That is very, very conservative. However, talking about fatalities is important, because when you say that, people say, wow, what do you mean? People die because of influenza? And that was a necessary step to take. And then, of course, a couple of days later, you had the first H1N1 death in the country, and the scene was set and it was already talked about. And then you had to pick who is going to be vaccinated first. Zanimivo je to, pa si poglejmo, kako je v Sloveniji potekala medijska kampanja, čisto zgolj na 2 primerih najbolj občutljivih skupin. In sicer, v Sloveniji se je pričelo cepljenje. Prva cepiva so danes zjutraj prejeli prvi oskrbovanci domov za ostarele. Cepili so se tudi nekateri najbolj izpostavljeni delavci v zdravstvu. To se pravi, morali si povedati, kdo se bo cepil prvi. In potem v nadaljevanju, seveda spet, ko pridejo nove doze, ko pridejo nove pošiljke cepiv, kako je lahko skupina ogrožena, kolikor za otroke skrbijo starši, se jaz sprašujem tukaj, skrbniki, ki so skrbniki po zakonu, za katere skrbijo starši in država. Neverjetno, sedaj bodo za otroke poskrbela cepiva. Kakšna hipokrizija, laž in nemoralna, medicinsko škodljiva obljuba. Spravili so se na otroke. Hinavščina, da ji ni videti konca. In lahko se vprašamo na 3 primerih, katere sem že prej omenil, si bomo pogledali, kako se izvaja hinavščina, in čist pošteno se vprašamo, ali bo kdaj te hinavščine tudi konec. Hinavščina. Ali je bo kdaj konec? Panajota je odrasla na nekem sredozemskem otoku. V najstniških letih se je pričela močno zanimati za politiko. Kasneje je v vasi, kjer je živela, postala sekretarka politične stranke. Za politično stranko je celo po hišah zbirala denarna sredstva. Toda z minevanjem časa je Panajota postala razočarana. V stranki je bilo čutiti nepotizem, častihlepnost, trenja in ljubosumje, čeprav so se člani med seboj nazivali tovariš. Daniel je odraščal na Irskem v zelo verni družini. Žal pa ima žive spomine na hinavščino duhovnikov, ki so popivali, igrali na srečo in kradli denar, zbran od nabirk. Vse to so počeli medtem, ko so mu pridigali, da se bo cvrl v peklu, če bo grešil. Jeffrey se je večji del svoje delovne kariere ukvarjal s trgovanjem in prodajal za mednarodno ladijsko družbo, ki je imela več lastnikov in pisarn v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike. Spominja se, kako so se stranke in konkurenčni ponudniki velikokrat zatekli k goljufiji, ko so se pogajali z vladnimi uradniki. Hinavsko so bili pripravljeni reči skoraj vse, zato da bi si zagotovili pogodbo. Nažalost, to niso osamljeni primeri. Hinavščina je danes zelo razširjena na skoraj vsakem področju človeške dejavnosti, politične, verske in trgovske. V nekaterih jezikih beseda hinavec
izvira iz grškega izraza hipokrites. Ta izraz označuje govornika ali gledališkega igralca, ki pogosto nosi masko. Sčasoma so s tem izrazom začeli označevati vsakogar, ki se je pretvarjal z namenom, da bi druge prevaral ali pa dosegel določene sebične cilje. Hinavščina lahko v posameznikih, ki jih prizadene, vzbudi močna čustva, med drugim zagrenjenost, jezo in zamero. Razočarane žrtve se morda sprašujejo, ali bo hinavščine kdaj konec? Ja, res je. Ali bo hinavščine kdaj konec? No, iz teh tujih primerov predlagam, da se pa sedaj preselimo na domač teren. Pa poglejmo. Imamo primer, ko je prispelo na časopisno podjetje Dnevnik pismo bralcev. Gospod Miloš Šonc iz Grosuplja se je razpisal o hinavščini in to 17. marca 2022. In zapisal je tako: pravzaprav lahko uporabim tudi lepši izraz, dvoličnost. Pomeni pa človeka, ki se dela drugačnega, boljšega, kot dejansko je, in tistega, ki skriva svoje namene. Hinavščino se povezuje tudi z neiskrenim, tudi brezobzirnim ravnanjem, vedenjem in govorjenjem. Ta kratek opis pojma, ki smo ga že tudi sami obdelali, je nujen za razumevanje avtoritet, ki to niso, političnih elit in različnih uglednežev, lahko bi celo rekel že snobov, ki veliko dajo nase in na svoj ugled, a vendar je ta sama podoba navedenih največkrat lažna in tako neresnična, da kar boli. Pravzaprav gre po malem že za patološko oziroma bolezensko narcisoidnost, ki dobiva na veljavi. Še posebej pred volitvami, ko skušajo politiki z všečnimi potezami in govorjenjem prikriti svoja nesprejemljiva, velikokrat tudi pokvarjena ravnanja, ki imajo trajne negativne posledice za vse nas. No, Miloš Šonc iz Grosuplja je dalje povedal, da je gledal intervju Marcela Štefančiča v Studiu City. In to s predsednikom Borutom Pahorjem. Imenoval ga je kot vzorčen primer samovšečnega in prepotentnega zavajanja novinarja in nas gledalcev. Strani predsednika seveda je bilo zavajanje. To, da se izogiba poštenim in jasnim stališčem na vprašanja, kaže omenjeno hinavščino, ki je očitno dobila tako imenovano domovinsko pravico v medosebnih odnosih med ljudmi. In zakaj? Zato, ker on preprosto tako lahko ravna. Enaka ali še večja hinavščina je izražena tudi strani politikov v parlamentu oziroma v vladi, ki snedejo besedo, izdajajo svoje volivce in program, se brezsramno pajdašijo med seboj, ker vidijo očitno le svoj lastni interes, ne pa interesa ljudi oziroma državljanov. Preveč, dragi moji, preveč je teh primerov, da bi človek opisal vse, a hkrati, da ne rečem, je le treba konkretizirati določena imena, ki jih je Miloš Šonc iz Grosuplja tudi konkretiziral, imenoval, povedal. Članek je veliko daljši kot tukaj, ki sem vam ga predstavil na prosojnici. In ti ljudje so izstopali in še izstopajo, se pravi v preteklosti in tudi sedanjosti. Ne zaradi nekih razmer, ne bomo imenovali imen zaradi nekih razmer in poudarjanja napak. Glejte, gre za čisto integriteto teh oblastnikov. Zakaj? Zato, ker odločajo o našem življenju. Danes odločajo o našem življenju mimo zakona in mimo moralnih in etičnih načel. Dvolično. Ravnati se moramo po tem, kar nam rečejo, in ne po tem, kar je prav. No pa poslušajmo dokaz. Each of our countries have that independent spirit, but we don't want to be told what to do. Well, I understand that, but now is the time to do what you're told. And I think it really is something that we should be doing right now. Each of our countries have that independent spirit,
but we don't want to be told what to do. Well, I understand that, but now is the time to do what you're told. And I think it really is something that we should be doing right now. Poglejmo malo v zgodovino, od kdaj pravzaprav vse to izhaja. Besedo farizeji ste zagotovo slišali in Jezus je farizeje imenoval pobeljeni grobovi, zunaj beli, znotraj gnili. Torej, beseda farizej se izgovori farises, kar pomeni ključ. Se pravi, ta beseda pomeni ključ. Farisejem je pravzaprav Mojzes dal ključ, ti ga niso dali ljudem. Poudarjali so božansko razodetje zakona, pisno in ustno, katerega je Mojzes izročil po Jošvi, starešinam in prerokom farizejem. In večno življenje in vstajenje za tiste, ki se držijo zakona. Farizeji so vztrajali pri doslednem spoštovanju judovskega zakona, ki so ga začeli kodificirati. In tako je ostalo vse do danes, vključno s pravo latovščino, s pravno latovščino v Sloveniji, ki je večini prebivalstva povsem nerazumljiva. In to nerazumljivost prodajajo celo zastonj. Moderni farizeji, licemeri, lažnivci nam sedaj tudi uradno prodajajo zastonjskost kot najvišjo vrednoto v zameno za popolni nadzor in za odvzem zasebnosti. Pravkar sem naletel na članek Svetovnega gospodarskega foruma, ki ga je objavil Forbes. Če ga natančno preberete, vam bo vse jasno, kaj je resnični namen velikega reseta, ki ga vodi Klaus Schwab. Zdaj razumem, da je pravi namen preoblikovati sistem nakupa v sistem najema ali storitev. Jasno je zapisano, da v našem mestu sploh ni zasebnosti. Največji udarec globalistom, spoštovani, ki to poslušate, pa je nesodelovanje v njihovi igri. To je odhod v naravo, ven iz mesta, ven iz civilizacije. Selitev na podeželje. Njihova največja skrb v tem članku so ljudje, ki ne želijo živeti popolnega življenja v mestih, temveč živijo neodvisno in suvereno izven mesta. To je uradna izjava, zapomnite si, Svetovnega ekonomskega foruma, in sedaj predlagam, da si pogledamo popolnoma svež video od včeraj. Mogoče ga je kdo že pogledal, vendar predlagam, da ga pozorno poslušate, kako se razloži ta Forbesov prispevek. Pozdrav dobri moji ljudi iz ove prelepe prirode koju sada još više volim, jer izgleda sam učinio pravu stvar. Mnogima je to promaklo, nekima i nije, ali Forbes je objavio jako zanimljiv članak Svetskog ekonomskog foruma. Znate sve onu priču o Klausu Schwabu, velikom resetu. Sad je to objavljeno na Forbesu, koji se ne može smatrati za neki sajt teorije zavere. Forbes je jako uticajan, već postoji dugi niz godina. Ne može ga niko cenzurisati. Dakle, to je ono što ta vrhuška ili lutkari, kako ih ja zovem, od danas, pošto neću više da koristim reč elita, jer elita smo mi, obični. Elita nema veze sa novcem. Ali oni su objavili plan Svetskog ekonomskog foruma i sada je to potpuno javno i više nije nikakva zavera. Zove se Dobrodošli u 2030. godinu, sad se priča u prvom licu, kaže ne posjedujem ništa, nemam privatnost i život nikada nije bio bolji. Jako zanimljivo zvuči. Dakle, ne posjedujem ništa, nemam privatnost, život nikada nije bio bolji. Kaže, dobrodošli u 2030. godinu. Dobrodošli u moj grad. Ili da kažem, naš grad. Ja ne posjedujem ništa. Ja nemam auto, ja nemam kuću, ne posjedujem nikakve aparate ni odeću. Možda vam se čini čudnim, ali ima savršenog smisla za nas u ovom gradu. Sve što smo smatrali proizvodom, sada je postalo usluga. Imamo pristup prevozu, smeštaju, hrani i svim stvarima koje su nam potrebe u svakodnevnom životu. Jedna po jedna, sve ove stvari postale su besplatne,
Tako da na kraju nije imalo smisla da posjedujemo mnogo. Dakle, reč je o industriji usluga, koja stvara najveći profit, ubedljivo veći od svih. Dakle, čitava igranka ove lažne zabrinutosti za nekim velikim resetom i nekom promenom se svodi na kompromis tih bogatih u odnosu na prirodu i sirovine u prirodi i budućnost kapitalizma potrošačkog društva. Kako da se te dve stvari spoje, a da ovi svi na vrhu budu zadovoljni u nekom kompromisu, pa to je taj čuveni veliki reset, koji kada čitate, vi shvatate da je potpuno isti, ako se sećate, Zeitgeista Venus projekta, koji se tada smatrao za suludu teoriju zavere, čak se i cenzurisao i skidao pre samo 10 godina. Ali o tome se radi, o nekoj utopiji. Međutim, ono što stoji na kraju me je jako iznenadilo, ali moram priznati da sam bio prilično srećan, s obzirom da sam odlučio da napustim taj njihov ili naš grad, gde je sve besplatno, sve je utopija i sve je savršeno, i otišao da živim na selu. Pazite šta pišu ovde. Sećate se da sam pričao da je najveći udarac globalistima to da se vi preselite u prirodu i da jednostavno živeći u prirodi vi morate živeti skromnije. Jer ćete nešto proizvoditi, dakle, 50 do 60% para, a pojedini, na primjer poput mojih komšija, ne troše praktično ništa, osim šećera, soli, ovako. Dakle, sistem nema vajde od vas. Pazite šta izjavljuje Svetski ekonomski forum. Kaže ovako, moja najveća briga su svi ljudi koji ne žive u našem gradu. Moja najveća briga, kaže. One koje smo izgubili na putu, oni koji su odlučili da je postalo previše sva ova tehnologija, oni koji su se osjećali zastarelim i beskorisnim kada su roboti i veštačka inteligencija preuzeli veliki deo naših poslova, oni koji su se naljutili na politički sistem i okrenuli se protiv njega, oni žive drugačijim životom van grada. Neki su formirali male zajednice koje se snabdevaju, drugi su samo ostali u praznim i napuštenim kućama u malim selima iz 19. veka. Ajmo sada jedno logično razmišljanje. I vidjet ćete da ovdje nešto u ovoj priči nije iskreno, da postoji neka skrivena namera. Zašto bi ljudi koji žive na selu u toj 2030. godini, u toj budućnosti Svetskog ekonomskog foruma, zašto bi još neki ljudi birali da žive u selu, kad im je u gradu sve bajno, savršeno, besplatno, idealno, utopijski savršeno? Dakle, nema logike. Ima logike sa ovim vremenom. Inflacije. Zar ne? Samo sa tim vremenom. Ošte ne bi imalo nikakve logike u tom savršenom vremenu da postoje neki ljudi koji neće da žive u tom savršenstvu. Dakle, to savršenstvo i nije baš savršeno. Ali šta je to što čini taj svet nesavršenim da ti ljudi odluče da ne žive u takvom našem gradu? I kaže se, s vremena na vreme se iznerviram zbog činjenice da nemam pravu privatnost. Nigde ne mogu da odem i ne budem registrovan. Znam da je negde zabeleženo sve što radim, mislim i sanjam. Samo se nadam da to niko neće iskoristiti protiv mene. Ljudi moji, piše jasno i glasno. Ostavit ću link dole u komentaru. Pažljivo pročitajte i razmislite o tome. Šta se krije iza ove idealističke priče? To je ta privatnost. Dakle, znam da je negde zabeleženo sve što radim, mislim i sanjam. Sve što radim, mislim i sanjam. Da bi neko znao vaše misli i vaše snove, on mora biti u vama. Dakle, mora biti spojen sa našim organizmom. Ili vam mora tehnološki ući u naš mozak putem, bilo kakvim putem, ali mora ući u nas. Dakle, vi više nećete imati privatnost. Zamislite decu u pubertetu, ma koliko možda ovo nekom škakljivo zvučalo, svi znamo šta deca u pubertetu rade, kad su sami i osete tu seksualnu energiju. Zamislite situaciju da oni znaju da to sad svako zna. Da to nije malo bolesno? Ja mislim da jeste. Kaže dalje, shopping.
u tom gradu. Ne mogu da se setim šta je to. Pa idealno. Za većinu nas to je pretvoreno ubiranje stvari za upotrebu. Ponekad mi je ovo zabavno, a ponekad samo želim da algoritam to uradi umesto mene. Pazite vi ovaj nivo svesti, da više nećeš da... A zašto postojiš? Zašto živiš? Što se odmah ne zakopaš u zemlju i što bi još te postojao? Zar nije lakše odmah umreti? Tako. Ovo je isto, na primjer, jako zanimljivo. Kaže, u našem gradu ne plaćamo zakup, jer neko drugi koristi naš slobodan prostor kad god nam nije potreban. Moja dnevna soba se koristi za poslovne sastanke kada nisam tu. Kakav je ovo utopijski, što bi rekli Englezi, bullshit? Kako možete, ko bi danas pristao da mu se neko šečka i održava sastanke u njegovoj dnevnoj sobi, u kojoj misli da uveče pogleda dobar film i u kojoj se osjeća savršeno? Koja bi žena pristala na to da ne zna koji je čovek ležao, sedeo ili šta već radio na toj sofi i da li bi iko ušao i to, ili bi to moralo da se... Mislim, kako su ovo sulude priče? Kako neko može u vašem stanu da se, ne znam, održi 20 sastanaka i da vi uveče dođete u taj stan i da se osjećate kao kod kuće? Mislim, to nema logike. To nema nikakve logike. To je nemoguće. Kada su veštačka inteligencija i roboti preuzeli toliki deo našeg posla, odjednom smo imali više vremena da dobro jedemo, spavamo i provodimo vreme sa drugim ljudima. Pazite kakvo savršenstvo. Koncept špica, misli u saobraćaju, više nema smisla, jer posao koji radimo može da se obavlja u bilo kom trenutku. Ne znam da li bih to više nazvao radom, to je više kao vreme razmišljanja, vreme stvaranja i vreme razvoja. Ljudi moji, neko mora da radi. Neko mora da radi, neko mora da osposobi, na primjer, taj sastanak u toj dnevnoj sobi. Ko će da očisti? Neki robot. Gde su ti roboti tako pametni? Još uvek mnogo daleko. Ali ono što je poenta čitave priče je to da upamtite, da se sve radi samo zbog toga što su shvatili da je industrija usluga nesrazmerno plodonosnija što se tiče novca. Ili vam BMW sutrašnji, BMW budućnosti vam neće prodati BMW za, ne znam, 40.000 eura, nego će vam iznajmljivati taj isti BMW, izraditi na njemu 300.000 eura. Jer to navodno besplatno se nekako mora naplatiti nekom vašom uslugom. A vaša usluga je privatnost. Dakle, dobit ćete besplatne stvari, a za uzvrat će se od vas tražiti da date pristup svom mozgu, svom srcu, svom telu, tom nekome ko vam daje besplatne proizvode. Kad ovo dobro iščitate, vi ćete shvatiti, s obzirom da imate na YouTube-u, onaj ko želi da pronađe, naći će izjavu Klausa Švaba da je Putin jedan od globalnih lidera, da je njihov čovek. Ima taj snimak, dakle svi znamo da su svi oni u igranci. Suština je, ako neko želi da nas uvede u ovaj Zeitgeist, nekada zabranjeni Zeitgeist, Venus Project ili modernije veliki reset, on to jedino može da uradi tako što će veštački krizama izazvati toliku inflaciju da ljudi više neće moći da kupuju i morat će da prihvate ovu realnost, a to je da će neko znati sve što radi, misli i sanja, za uzvrat će dobiti besplatne proizvode. To je isto pitanje pod navodnicima, da li će biti besplatni. Ali suština je, što me jako raduje, jer sam ipak bio u pravu, da najveći udarac globalistima je da što manje učestvuješ u onome što oni žele da ti učestvuješ, a to je odlazak u prirodu. Jer kaže, moja najveća briga su svi oni ljudi koji ne žive u našem gradu, oni koje smo izgubili na putu. E pa, dragi moji Svetski ekonomski forume, nemoj da brineš za mene, meni je ovde super i ne nameravam da živim u tvom prelepom, besplatnom, savršenom gradu bez privatnosti. Meni se sviđa ova moja privatnost sa ptičicama. I dokle god bude mogo, ja ću da je čuvam. Jer mislim da je to ono što sam ja, ili što je homo sapiens, ili čovek uopšte. Sledećeg videa, pozdrav dobri ljudi. Dragi moji, to, kar smo slišali, je neverjetno, hkrati pa tudi vsi to vemo. Zato bo treba nekaj narediti. Preden
Poglejmo še sodobne farizeje, dvoličneže in uradne hipokrite. 17. člen Zakona o vladi Republike Slovenije pravi, kdo je odgovoren za odločitve in stališča vlade. To so ministri. Koliko je ministrov v Sloveniji? Preštejte jih na prste ene roke in na dva brez listnice. Ti isti ministri so odgovorni za izvajanje teh odločitev in stališč in za svoje odločitve pri vodenju ministrstev, kakor tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih morali sprejeti. Veste, kaj pomeni opustitev ukrepov, ki bi jih morali sprejeti? Opustitev vsega, kar se tiče kršenja človekovih pravic, tako po ustavi in po vseh zakonih. Kakor vemo, ne spoštujejo prav nobenega zakona. To so ministri, tukaj imate 17. člen, Zakon o vladi Republike Slovenije, ZVRS in od spodaj je naveden uradni list in vir. Zakaj vam to pripovedujem? Ker se te njihove odločitve nanašajo sedaj na zadnjo ustavno odločbo UI 180/21 z dnem 14.4.22, to je 14. april, in sicer o aktu, ki govori, to je odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19. Gotovo se vsi člani društva Belis za srečno življenje spomnite uradnega lista številka 126/21. Pravi, to je ta uradni list, ki smo ga s pridom uporabljali, predvsem zaradi 2. člena, 2. točke, kjer piše preverjanje pogoja PCT iz prejšnjega odstavka, oseba iz prejšnjega člena opravi, kadar je iz dejanja oziroma ravnanja osebe, za katero se preverja izpolnjevanje PCT, mogoče zanesljivo sklepati, da je privolila v pogled svoje osebne podatke. Svoje osebne podatke. Ponavljam, v svoje osebne podatke. Prej smo gledali v filmu, da je cena za zastonjske stvari, ki jih bomo dobili in ki se nam ponujajo, cena naše zasebnosti. Nikar ne dajajte svoje zasebnosti. Nikar. Niti z biometrično osebno izkaznico, niti kako drugače. Torej, ta zadeva je ključna za izvajanje PCT. Vse stoji na tem uradnem listu 126, ki je bil izdan 4.8.2021. In ustavni sodniki so krivi za nadaljevanje izvajanja kršitev človekovih pravic, ki so zagotovljene v Ustavi Republike Slovenije. Ustavni sodniki trenutno igrajo največje hipokrite v Republiki Sloveniji. To so osebe, ki naj bi bile z najvišjo moralno in etično noto osebnostjo, zgled, svetilnik, resnice, pravice in razlagalci ustave, krone zakona. In poglejte, kaj so napisali. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo informacijskega pooblaščenca na seji 14. aprila 2022 odločilo. Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenja in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, uradni list številka 126/21 se razveljavi. Kaj pravijo dalje? Razveljavitev iz prejšnje točke izreka začne učinkovati 1 leto po objavi te odločbe v uradnem listu Republike Slovenije. Se pravi, ugotovili so, da je nezakonito, ugotovili so, da je nepošteno, ugotovili so, da je škodljivo za državljane, a vladi so dali 1 leto, da to uzakoni. Se pravi, ustavnemu sodišču sploh ni do pravic ljudi, državljanov, človeka. Oni podaljšujejo to zadevo nezakonito še 1 leto naprej.
Vladi celo naročajo, da morajo sprejeti zakon, da bo te stvari v zakonu. Pravi, nezakonito, pa spravijo v zakonito. Seveda boste rekli, eno je deklaratorno zaklinjanje na ustavo, drugo pa je njeno dejansko izvrševanje v praksi. Drži, to da bodimo vsaj enkrat optimisti in poglejmo na diskrepanco med normativnim in dejanskim z pozitivne plati. Jasno, v pretežnem delu slovenskih institucionalnih akterjev v najširšem smislu gre, če si lahko izposodim Krasnerjev izraz, za organizirano hipokrizijo. Gre za to, kot pravi prej omenjeni avtor odlične knjige o suverenosti, z mojo rahlo parafrazo, da ti akterji retorično podpirajo normativna načela in pravila slovenske ustave, a njihove politike in dejanja so to isto ustavo kršijo. V tej resnično potrjeni ugotovitvi bi lahko, kot sem sam to počel že neštetokrat in kot tudi veste, na to opozarjal prej, bi si lahko vili roke in tarnali nad dušo, nad našo usodo, pa vendar rezultat ni in ne more biti tako slab, kot smo si predstavljali. Saj gre za civilizacijski napredek. Ma kaj napredek? Kvantni preskok. Da tisti, ki so še pred 25 leti verjeli in izvrševali nek povsem drug sistem, z neko povsem drugačno ustavo, z neko povsem drugo ustavno terminologijo in predvsem drugačno ustavno miselnostjo, danes vsaj deklarativno sprejemajo to ustavo in njeno, no, da ne bo pomote, v bistvenem liberalno ureditev, ter celo izkazujejo priznanje na najrazličnejših proslavah. Vsekakor gre za fantastičen uspeh, ker organizirana hipokrizija, ki je, kot vsaka hipokrizija, sicer sila nečedno osebno stanje. Že zaradi svoje deklarativnosti ljudi retorično sili, da prilagodijo ravnanja tistim načelom in tistim pravilom, v katera v resnici niso, in čeprav moramo dopustiti tudi drugačno možnost, niti danes iskreno v ta načela več ne verjamejo. Poudarjeno povem sedaj, organizirana hipokrizija svoje akterje spremeni v žrtve svojega uspeha in polagoma s pomočjo rablja hudega preliva retoriko tudi v prakso. Dogaja se, da se vsa retorika preliva v prakso. To je ključno. Četrt stoletja kasneje, po 25 letih, smo sicer lahko hvaležni tistim, ki so v težkih in sila nepredvidljivih trenutkih zgoščenega slovenskega zgodovinskega časa uspeli docela monistični in v bitu nazadnjaški, tudi provincialni slovenski javni in strokovni sferi podtakniti nad vse moderno, liberalno ustavo Republike Slovenije. Moramo jim čestitati. Toda, dokler bo ta ostala takšna, kot je, tako na besedilni kot razlagalni ravni lahko ostajamo optimisti za prihodnost naše politične skupnosti. V prid njene normalizacije in s tem evropske Slovenije, nad vse paradoksalno, kot smo se lahko prepričali v zadnjih 2 letih, pa deluje organizirana hipokrizija, včasih pa tudi naš, zaradi osebnih odločitev, osebni rabelj. Tako kot vidite na zaslonu, organizirana hipokrizija počasi in vztrajno preliva svojo retoriko tudi v prakso. Kje pa je pravzaprav rešitev? Na vsakem koraku je treba lažni kači hipokrizije odsekati glavo in ji povedati, da v tej družbi nima kaj iskati. Se pravi, če ustavno sodišče podaljšuje to zadevo, mu je treba jasno povedati, da se ljudje s tem ne strinjamo, in kljub temu, da bodo nekje zahtevali QR kodo, se moramo o tem odločno upreti, kajti gre za kršitev in ustavno sodišče podaljšuje kršitve, kar je nedopustno. Ljudje se s tem ne smemo strinjati in moramo jasno dati vedeti,
da državni zbor ni nad ljudmi, da ustavno sodišče ni nad ljudmi, da je zakon ustava in če je prekršena, se mora spoštovati takoj, tisti hip in ne nadaljevati kršitev. Zato hipokrizija v smislu podaljševanja tako uredbe Evropske unije 2021/953 za eno leto z namenom lažjega gibanja in prehajanja meje ter protiustavno podaljševanje ugotovljeno nezakonitega odloka 126/21 strani Ustavnega sodišča Republike Slovenije sodi na smetišče nepoštenosti skupaj z ustavnimi sodniki in njihovo agendo uničevanja prebivalcev in državljanov v Sloveniji. Hvala, hvala ne.